turi mu gihe gikomeye, ariko kandi mu gikomeye Data arakomeye, azoturemera ibikomeye. Turi mu gihe kigoye, ariko Imana muri ibyo bigoye niho izoremera ibiza kutugororera. Ntugacogore, ntuhinduke ngo ibyo bicantege ubihe umwanya. Komerera kuco Imana yakubwiye, komerera kubw'ubutumwa wahawe. Ibyo byose bizoza igihe gikwiriye bisobanura Imana mu buzima bwawe, kandi abatarayizera bazizezwa n'imirimo igukoreye, bizezwe n'ibyo ugukoresheje muri iyo nzira uri kuragenderamo. Haleluya, bakozi b'Imana, inshuti z'umusaraba, mwebwe dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ndashima Imana kandi kuba yongeye kumpa, kuba tuganira dusengana, tongera duhimbaza, turamya Imana yacu kuri aya masaha, bivanye n'amasaha uherereyeho, aho uherereye hose. Ariko imbere ya byose ndashaka yuko tubanza gusenga, tugasengera ijambo ry'Imana tugiye gusengeramo kuri uyu munsi, tuza kwingingiramo, tuza gutabarirwamo, tuza kubakirwamo, tuza guhindurwamo amateka bivanye n'ico twubakiyeko. Data, mu izina rya Yesu, ndagushima Mwami kugira neza kwawe, ndashima Mana imbabazi n'ubuntu bwawe ukora, ndagushima Mana ku mbaraga zawe ziduha gutsinda ibitugerageza, ibitugwanya. Ndagushima Mwami ku rukundo rwawe ruturinda uko bukeye ko bwije. Ndagushima Mwami ku mbaraga zawe zidukoresha kandi mu bigomba kuducogoza muri uru rugendo turimo. Ndagushima Mwami kuduhaye kandi kubaho mu gihe nk'iki, ariko ico twatahuye, kubaho kwacu ntabwo ari ukwacu ngo twigenge, kubaho kwacu ni ukugira ngo twamamaze, twongere kandi kuvuge we waduterekeye kubaho. Rero Mana ugira neza, uyu mwanya ndawukugabije, nkugabije imitima yose tugiye gusangira ijambo ryawe, mu isengesho, mu ijambo, uze kwigaragaza kandi imirimo, ibimenyetso bikurikirana n'ibitangaza bize gukurikirana n'iri jambo. Ndagushima rero Yesu kugiye kubana nanje, ugiye kubana n'abankurikira bose aho baherereye hose, kandi ibyubaka izina ryawe ubyubake muri bo, kandi ibitangaza bivuga gukomera kwawe bize byamamaze kandi bicishe bugufi abatarakwizera. Ndagushima rero Mwami kubyumvise, kandi uje kubikorera kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo nahawe ijambo rivuga ngo gukorera Imana, cyangwa reka nongere mvuge ngo intumbero iduha ni igituma dukorera Imana tudacogora muri uru rugendo. Hariho ibiducogoza byinshi, hari bituma twova muri umurongo byinshi, ariko mbere ya byose reka tubanze dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza dusoma mu gitabo cy'umukozi w'Imana Luka, turasoma igice cya 22 umurongo wa 32. Ndahasoma, nawe usoma Bibiliya yawe. 32 haravuga ngo 32 haravuga ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haravuze ngo ariko weho ndakwingingiye kudacogora, kandi numara gukomera uze gukomeza bagenzi bawe. Bene data, isi turimo Yesu Kristo yaratubwiye irimo imibabaro, irimo agahinda, irimo idukomeretsa, ariko ica twingingira, aratwingingira kudacogora. Imana irahari, Imana irakora, Imana irakubona, kandi Imana irategura kukugirira neza. Ineza y'Imana izena mu nzitane, izena muri ibyo bintu byose, ariko wewe watahuye intumbero y'Imana n'iki guterekeye kuri iyi si, ntugacogore gukora ibyo waterekeyemo gukora.
aho uri hose ibikugerageza birahari. Uzogeragezwa ku musozi ubaho, ugeragezwa ku musozi ukorera ko, ugeragezwa ku musozi wa famiye, ariko igihe ari cyose niba waramenye intumbero y'Imana ku buzima bwawe, niba waramenye icyo waterekeweho, ntugacogozwe n'ibyo ubona, ntugacogozwe n'ibyo wumva, ntugacogozwe n'ibyo ubwigwa. Oya, komera ku ntego. Igihe gikwiriye Imana izosobanura icyo yatumye ubigenderamo, kandi nibyasobanuka nk'uko Bibiliya tubwira ngo kurira korarira umuntu, ariko bugaca impundu zikavuga. Mwene data, ibituma turira Imana irabizi. Hari ibyo yemeye ko turiramo, ariko izokwemera kandi yemeye yuko tunasekiramo, tuza kubyuka duseka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nkubwire, turi mu gihe gikomeye, ariko kandi mu gikomeye Data arakomeye, azoturemera ibikomeye. Turi mu gihe kigoye, ariko Imana muri ibyo bigoye niho izoremera ibiza kutugororera, niho izotugororera muri ibyo bitugoye. Turi mu gihe igihe ubona yuko abantu bahindutse, isi iriko iragenda ihinduka, ariko Imana yacu ntihinduka. Irema ibizotuma bayizera, kandi izobirema ku bwawe nanje, twebwe twayikurikiye. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro. Nagomba kukubwira, warizeye, umaze kwizera umwami Yesu, warakurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, umaze kugera mu nzu y'Imana, uhura na byinshi, uhura n'ibicantege byinshi, uhura n'abakozi babi, uhura n'abantu baguca intege, uhura n'abavugishwa b'ibinyoma, uhura na byinshi. Ariko nagomba kukubwira, ntugacogore, ntuhinduke ngo ibyo bicantege ubihe umwanya. Komerera kuco Imana yakubwiye, komerera kubw'ubutumwa wahawe. Ibyo byose bizoza igihe gikwiriye bisobanura Imana mu buzima bwawe, kandi abatarayizera bazizezwa n'imirimo igukoreye, bizezwe n'ibyo ugukoresheje muri iyo nzira uri kuragenderamo. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro, kandi Imana ishigwe hejuru. Urugendo, kumenya icyo waterekeweho ku isi, kumenya urugendo rw'Imana, kumenya icyo uri kuragenderamo, kumenya Imana iri mu ruhande rwawe, niho gutsinda kwawe kuzogaragarira. Abenshi dutsindwa gute? Dutsindirwa muri iyi nzira kuko tutaramenya intumbero y'Imana ku buzima bwacu. Reka nababwire, intumwa y'Imana Mose imaze kumenya yuko ariyo gutwara ubwoko bw'Imana ikabukura muri Egiputa ikabujana mu gihugu cy'i Kanani, hari byinshi Imana yamweretseho nk'ibimenyetso atigeze ayishidikanyaho. Yaramweretse yuko imuhaye ububasha, yaramweretse yuko iri kumwe nawe, yaramweretse yuko imuhaye ubutegetsi, kandi busumba ubutegetsi bw'ibyo ariko arabona bimutegeka. Ariko ibyamucogoza, yaracogojwe n'abayoboye, acogozwa n'ababwira ubutumwa bwiza, acogozwa n'abariko arabwira inzira, kuko kuyizera bizerera mu byo babona, ariko nawe yizerera mu byo bitagaragara. Kuko wewe mu nyanja yarabona inzira, ariko bo ntibayibona. Babona imisozi hirya no hino, bakabona urupfu inyuma, ariko ibyo byose wewe ufise intumbero no hagati y'inyanja, hagati y'ikiyaga harimo igisubizo cawe, harimo inyishu yawe, kandi iyo nyishu ntabwo uzoyibona udahagaze kuri ca kiyaga ngo wongere uvuge ubutware bw'iyaguhamagaye. Haleluya. Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwizigirwa, Imana kandi niyo guhurumbirwa. Imana kandi ihindura ibihe, iguhindurira ibihe n'umuryango wawe. Imana itanga umunezero mu muryango wawe. Ariko nagomba kukubwira, umunezero Imana itanga wewe nuko uzogira mu ruhara, ukabanza ukamenya isoko ryo kugira ugere kuri uwo munezero. Ntabwo uva mu gusenga gusa, oya, nta nubwo mu kuririmba no kubwiriza gusa, oya, ariko urava kandi no mu kumenya intumbero washiriweho, mu bizokugwanya byose ugahagarara kuri ya ntumbero. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro,
kandi ishyirwe hejuru. Hari abantu uyu munsi bagize neza, bakoreye abandi kandi babakorera neza. Abo bantu babituye inabi, babituye kubasebya, warabambitse, warabakoreye neza, warabarishuriye amazu, warabagaburiye, warishuriye abana ishure, ariko uno munsi urashobora kubona impinduka ari ibikomere baje gutera. Rega niba wakorera umuntu uzokomereka kandi uzorimbuka, ariko niba wakorera Imana uzokwikomeza kuri ya Mana. Iyabigukoresheje izokongera ibindi bagihari kandi uzokwama ubaruta. Uwakoreye abantu nubwo bokomera bakaja hejuru uracabaruta, kuko ari we wabaye igikoresho c'Imana kugira babugereho. Icompera ijambo karyumva, uracabaruta, uri hejuru, kuko Imana irabona wewe wabaye umutabazi wabo, wabaye umutabazi wabo mu cimbo ca Kristo. Kandi Kristo ikamba azokwambika ntabwo azokwambika bariya bageze mu bikomeye, azokwambika wewe wabibagejejemo. Byaragukomerekeje, byarakubabaje, bivanye ibyo bakwituye, ibyo bokwitura n'abantu, ariko iyabigukoresheje iracitwa Imana, izokwitura ineza yayo. Naco gituma nagomba kukubwira ngo ukomeze gukomera ku mugambi w'Imana udacogoye. Imana ishimwe cyane. Rino jambo ry'Imana ryatubwiye iki? Iri jambo ry'Imana riratubwiye muri Luka 22:22 mu butumwa bwiza. Haratubwiye 32, haravuga ngo, hatubwiye ngo ariko weho ndakwingingiye, n'umuntu asabiye uwundi, ubu ni umwami Yesu Kristo, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Haleluya. Bene data bakozi b'Imana, nimuze twiyeze kandi twitunganye. Haleluya, Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze igihe kimwe ngo Yesu umwami azotwicarika, ati nimwicare kandi muruhuke, nimuzongera kubabara ukundi, bibazo birarangiye. Yesu ntabwo azokwicarika umuntu atahagaritswe. Yesu ntabwo azoha umunezero umuntu atababajwe. Yesu ntabwo azoha amahoro umuntu atatewe intambara. Yesu ntabwo azokomora umuntu atakomerekejwe. Ariko ahubwo mbabajwe ku bwande, mbabajwe ku bw'imirimo Kristo yantumye ndiko ndakora. Mbega ntuyewe agahinda n'ibikomere, ndabitejwe n'iki? N'ibyo nakoze bibi, n'ibyo nakoze cyane, n'ibyo nariko ndakora kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ibyo nakoze byose byamamaza Kristo muri jewe, bigaragaza yuko niko nkorera umwami mu gukorera abandi, bikaba bingarutsemo umubabaro, bikaba bishaka kungarukanamo ibikomere. Data azobihindura, abihindura kuba umunezero, kuko ari byo Data yaremewe, kuko ari byo kamba yateguye azonyambika kubwo nakoze ibyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngo ariko wehoho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nta nyingingiye gusa, ngo ariko ngo kugira ngo numara gukomera uzokomeze bagenzi bawe. Rino jambo ry'Imana usomye guhera ku murongo wa mbere hatwigisha inkuru ya Yesu Kristo n'abigishwa biwe uko ari 12, ariko harimo umwigishwa umwe yatewe ari we Yuda w'Isikariyote. Haratwigisha uyu Yuda Isikariyote yarageze igihe Satani amwinjira amuha gukunda ibintu, aragurisha umwana w'Imana. Ariko Yesu ntiyigeze ati intumbero, yarazi yuko umurimo ariko arakora atariko asevingira abantu bazoza kuramya izina rya Data yahamagariwe. Haleluya. Barategura Pasika, arabagaburira,
abaha kunywera ku gikombe anywereyeho, arababwira ngo aya n'amaraso yanje atanzwe ku bwanyu. Ariko ikimbabaje ni uko uwo dusangiriye kuri iyi meza ari wagiye kungura. Reka nkubwire, abakugirira nabi nabo musangira, abakugambanira ni abakuzi, abo wagiriye nabi, abo wagiriye neza nibo bakwitura nabi, abo wasengeye nibo bagusenga, kuko barakuzi, bakuzi imbaraga zawe, bakuzi intege nke zawe. Ariko komerera ku ntumbero y'Imana, ntugacogore gukora ibyo data yagutumye, kuko ibyo byose bizohindura abo bagenzi bawe. Data agaragaje ukwizera kwawe yuko ari wowe waguhagazeho. Reka nongere ngaruke. Yuda yamenye Yesu, Yuda yaje kuri Yesu, Yuda yabonye imirimo ya Kristo, Yuda yarabonye Yesu akiza abagwayi, Yuda yarabonye agendera abashonje, abagaburira abameze nabi, Yuda yarabonye amajambo mazima yava muri Kristo Yesu. Ariko Yuda Satani yaramuteye. Nta muntu atotegwa, abaguteye bose, abakugambaniye baratewe n'umwansi. Ariko icyo umwansi yashaka kwari kugira ngo ashakishe wewe uhagarike ubwo butumwa Kristo yaje kuzuza mu isi kuri bagenzi bawe. Ariko kandi ibyo biza byose Satani arema, ba bandi bakumenye, bumvise ibyo uvuga, babonye ibyo ukora, ni nabo bakugurisha, nibo bakuvuga, nibo bagukomeretsa, nibo bakuvugaho amajambo mabi. Ariko nagomba kukubwira, ufise intumbero ya data ntabwo azocogora, kuko kudacogora kwiwe kuzokomeza abandi bongere bafukame bavuge izina ry'Uhoraho. Nagomba kukubwira ko uyu munsi, nagomba kukubwira ngo ibyagucogoje ni byinshi, ariko data yambwiye ngo ntugacogore, inzira yawe iracara umuharuro. Nagomba kukubwira kandi hari ibyakubabaje byinshi, ariko data yantumye ngo ndakubwire ngo ntugahagarike gukora, kuko ntukorera abantu, ariko ukorera iyaguhamagaye. Bo nibo guhemba, ariko we waracahemba. Kora ibyo byose, ariko ubikore kuko uri igikoresho cy'Imana. Ntiwizigira ibihembo biva ku bantu, ariko wizigira ibihembo biva ku yaguhamagaye. Nizo kugororera, nizo gukiza, nizo kugirira neza, nizo guhindura amateka, nizo kubaka, kandi niyakubaka uzoba wubakitse. Nshuti y'umusaraba, nagomba kukubwira ngo Imana igufiseho urukundo, Imana irakuzi, iragusobanukiwe, Imana igufiseho umugambi mwiza, inzira zayo irazitegura neza, amahoro yayo irayategura neza, kandi kigiye kuzuza, kizomenyekanisha gukora kwayo muri benshi. Imana ibaha umugisha. Ndashaka kubasengera. We urushe, we uremerewe, bibwire Yesu, we bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, niwe nshuti yawe idahemuka, niwe nshuti yawe idahinduka. Umugabo wawe yo guhinduka kandi ukabibona ko yaguhinduka, umugabo wawe yo guhinduka kandi mwarasezeranye yuko ari wazoguha umunezero. Umugore wawe yo guhinduka, akaguhinduka akaba nk'abandi, akifatisha n'abandi kugira ngo ugurishwe kandi ubabare. Abana bawe bo kubabaza kandi ari wo munezero Imana yaguteguriye. Reka nakubwire ubutumwa bwiza, reka nkubwire inkuru nziza. Yaguhaye uwo mugore, yaguhaye uwo mugabo, yaguhaye abo bana, ntugacogore kuyikorera. Ni nayo yo kubahindura, ni nayo yo kububaka. Wewe rero ntuze utakaze ubugingo kubw'umwe, korera intumbero, uhagarare mu ntumbero y'Imana. Ibisigaye ubirekera Imana. Kandi icyo nzi ni uko abakoreye Imana mu bwizigirwa batazokwigera bakorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha. Ndashaka gusengana nawe, kandi Imana igirire neza abarushe, abaruhijwe n'ubugwayi, abaruhijwe n'ibibazo, abaruhijwe n'intambara, abaruhijwe n'ibintu byose. Imana ibahindurira amateka, Imana ibubake mwubakike, Imana ibatabare n'abanyu, Imana ibaha amahoro mu ngo zanyu, Imana ibatsindanishirize, Imana ibacira inzira hatagira inzira. Amahoro yayo mukomeze kubabona
ukabona uko bukeye ko bwije. Mana uhoraho, mu izina rya Yesu ndagushima ko wumvise kandi ibyo wantumye ndabishikirije kubo wantumye nk'uko bikwiye. Rero Mwami, garagaza gukiranuka kwawe ku bwoko bwawe bugutegereje. Ndabasabiye imbaraga zo gukomeza kwizera ndetse kuba badacogoye, kugira ngo Mwami ubutumwa bwawe buze buhagurutsa abatabwizera. Maze Mwami, sabiye umugisha bano bantu, sabiye impinduka, sabiye kubaka, sabiye kubakika, sabiye Mwami guhindurirwa amateka mu buryo bukomeye. Inzira zari zaranse zifunguke, kuko bakomeje kuba ku musozi wawe. Uri Imana y'inyizigirwa kandi uri inyuma y'ijambo ryawe, murisohoze nk'Imana. Ndagushima ko byumvise kandi ubikoreye kwiyubahisha. Icyubahiro no gukomera bibi byawe umunsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.